Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona noyingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel hamba phambili radio inkeza lami igama ngimfeza Mthuthu akhuma lobathi la sibona amagomede mothi mhlawumbe-ke usemboshe kuleli khasi sozophinde ngicane ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu basabisa ngokuduba impucuzeko maskandi festival abangeneme ngokuhoxa kumsakazo Ukhozi FM ukhathi uTshatha owakwangoba ekulendumezulu yalo mcimbi ukumemezela kaTshatha ukuthi usethi khomo kulo mcimbi akwehlanga kahle emabhincini amaningi kangangoba amanye azanxusa ngisho emdidiyelo wamabutho kwamandlakazo ngumlingisi ukishaka ilembu Nkosi khona phakela umthakathi ndabandaba ukubangenelele kukhona abalibeke ngembabe lokuthi kona bebeseka lo mcimbi enxa lo msakazo wohlelo lwantambama ngakho-ke bathe ukuhosha imfe ukona lo mcimbi nabo bazokwegabisela ngezithende ngomsombuluko uTshatha umemezela ukuthi-ke useyashiya kulo mcimbi umuva kweminyaka engaphezulu kwama-20 evuka nawo kodwa-ke wangabe sayiveza imbangela yize uTshatha ephumela obala kulo nyaka kodwa abalandeli bese beliqalile ukushaya amakhala ngobudlelwana belezi zinsizwa abasondele nazo bathi-ke kusukela ngoJulayi nyaka-ke besiqalile imfantu ebudlelaneni babe njengangoba uTshatha akabonakalanga nangokhalo kulo mcimbi okuxakayo ukuthi umcineko wabhala incwadi evulelekile encoma ukuzwana noTshatha waze wathi-ke kwakungafanele bazwane ngoba-ke babesezikoleni ezishayisanayo ucace bha kwenkukhu emhlophe ohlwini ngesikhathi umcineko unikela kubo kaKhuzani uTshatha ufake isithombe nabantu ababethathe njengezitha zikamcineka uGengcobo uPapa G Gumede ezidlini zokusakaza Ukhozi FM abanye babuye-ke baqaphela ukuthi umcineko bengathivu ngomcimbi ngeTshatha Music Festival nakuba-ke kungakacaci ukuthi le nsizwa ziqhathwe yini kodwa-ke kunamahebizi athi umcineko waba nesandla sokungafiki kweziqhumama ngesikhathi umngani kaTshatha ehombese ekhweni lakhe enqothu kwakulindeleka ukuba-ke oMacapu nakusale bashaya indishi okusho ukuthi-ke ukudlalwa kwemali okwakwenziwa ngakasebusuku bebahambele lo mcimbi ngalolo suku umcineko wayesemgcagcweni wenkosi yesizwe sakaMpungose uZakhe ezinye izibhokane ezilihlaza zisola ukuthi lezi zinsizwa zibanga imali soloke ekhulume kanje uTshatha kodwa umcineka usawuhlaba inhlali akathi vu imizamo yokuthola ukuphawula kwakhe igcine iphunzile impucuzeko umcimbi ongunqa phambili emculo amaskandi kangoba ubowazi watekesisa newele World Cup yomaskandi abalandeli babehleli besenkwa ngemfanisano emisha futhi itheku belimanse ngosuku lempucuzeko nabaculi babehlale baqhamuka nezinto ezintsha ebebesuke bedlisela ngazo ukageni izibangi kungashona ilanga uma kuchaza izigameko zenzeka esiteji abaningi bazokhumbula uKhuzani ekhahlela inja waze waziqhatha ne-SAPA uDlubheke wangena esiteji nengulube ethi yona inkosi yomaskandi indidane ilapho yavela khona kangangoba-ke yayiya kwimpucuzeko ngisho ingaphathekile kahle emzimbeni kwake kwakhala ngocansi olwaluqhunyiswa ngabalandeli ezimotweni ngesikhathi sibuye esiteji nganza kwethu zinjalo izindaba ezithinta labantu ababili okungikhathide ngobe kanjalo nomcineka uXolani umvuka mcineka laphana ukuthi-ke sokucace bha ukuthi-ke uTshatha uphumela obala ukuthi-ke laphana impucuzeko akaseyona ingxenye yayo nakuba-ke ngasivezeli isizathu esisona esishaya emhloleni kodwa-ke kunabantu esebathe ukuqhathanisa ukuthi-ke ikuphi mhlampe okungase kuqhathe uTshatha kanjalo nomcineko ngizofisa ukuzwa lwakho uvo comment section ake sivile hlana comment section ke ngizwe ukuthi lithini olwakho uvo ngalolu daba mina ngilasibona ngenza kwethe ngiphuma nje la kodwa ngiyathembisa uyabuya funda ezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu